Horasma hubata haganupan. Malasuhur Bapak Inang hita haganupan nama poso Simalungun. Selamat datang ya tanah nami hubata haganupan bani acara live streaming Senandung Simalungun. Jadi malasuhur Bapak Inang di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19. Roh dohuma usehanami aima tim Senandung Simalungun aima lahu menghibur nasyam di rumah saja. Ase tetap semangat mahita menghadapi COVID-19 on. Dan live beringon live dohita humbani Hotel Grand Impression Medan. Malasuhur dari hubani hasaman-hasaman nalape bergabung. Selamat bergabung mah hubat haganupan. Hubani nasyam orang tua nami kakak abang hita haganupan nadoma bergabung by Aula Grand Impression. Selamat datang ya tanah nami hubani nasyam. Keluarga besar PT Lovely Holiday, terima kasih hubani nasyam. Keluarga besar Partua Mojana Simalungun, Kota Medan, Malasuhur, terima kasih hubani nasyam haganupan. Dan keluarga besar Patunggung Simalungun yang sudah hadir, Malasuhur. Jadi hita haganupan nalang tersebut ke nami sada persada. Selamat bergabung mah hubani nasyam haganupan. Eta share erap ase lambin malas ni uhurta haganupan. Menikmati lagu-lagu Simalungun. Dan aboringinon ihibur dohita bani artis-artis Simalungun aima Doli Sumbayak, Desi Saragi dan kakak nami Kak Yanci Sinaga. Dan sir-sir dohma menjadi pengiring bani panorang boringinon aima Bang Sandi Purba, Bang Robert Saragi pakon Hiskia Purba. Malasuhur hita haganupan. Jadi nagabe pamukah acara tabane panorang boringinon idilonah nami humbani nasyam haganupan artis Simalungun na panorang boringinon mengisi ase hujan mahita ase riap kita menyambut haganupan orang tua ta ijon pakon hasomanta na lagi live streaming aima mengalo-ngalo paroh ni sedia ase lambin bergabung riap kita ijon ganup iya. Malasuhur terima kasih doma hadir huma SPY Project dan tim, mantap. Iya, jadi nagabe lagu pamukah iben hanami huwani hita haganupan Bapak Inang sada lagu aima lagu Sipukah Huta ase ijape hita Marianan tetap mahita laho patunggung hon Simalungunta. Ya malasuhur eta share hita lobe haganupan ase lambin bergabung lambin malas uhurta. Jadi on ma Bapak Inang nagabe lagu pamukah hubata haganupan Sipukah Huta ciptaan Bapak Agus Erdiaman Purba. Sepangan bebahita Marsi jolo mantangan Pertuhan mau jana Sondain poso Dongos bang Bulin banceng Indo urani Tuhan bolo Tandota Simalungun Ningon Raja Iota Ulang dang sileba Gabe si jolong
suni bisa hai bador tumang anggo jabolon kita ihutata kita dong simada taludo sipuka hutai ningondo sepangatur apa sesukunan oh tolong kembang asesitong dai di poda habona Jobona Selamat borengin bani nasiam haganupan orang tua namina dong i studio atape nah dong i rumah haganupan butuh gawe. Sonaha? Iya baik, selamat malam tadi kebat haganupan Bapak Inang Boto Sanina Ijape Hita Marianan. Iya jadi bayi bornginon tene Ijon Rohanami bani Sanandong Simalungun. Iya ase menghibur hita tene Age Ijape Marianan. Jadi hubani hita dene silahkan share terus sebahat-bahat nih. Hubani nami, ia sada lagu kembali cobahan nami sebagai tembang penghibur Hamdo nomor sada karya cipta Bang Nabi Damai silakan.
go isukun nah bagas niolongkin obotohu ibar bual hon halak gelahui daham boto arah ma au cemburu sugari isukun nah bagas nisi holhin haholongan sadari gela langhui daham boto satahun aku ulang sang si honang ulang curiga iya jelas tu akui bahan tapi naganteng sebalihan tapi ulang hama biar engkau bayuhurhi segala bidang hamdo nomor sada sedo guro-guro maksud kelamakan holongi ham Tuha holongi ham botong marga purba sedo halani harta iya semoga terhibur dari buat tahagan umpan Bapak Inang iya sugari isukun nah bakal dicintakin haholongan sadari gela langhui daham sayang setahun aku ulang sang si honau ulang curiga iya
teni buto. Pokka dohinan tading bani huruf. Janji Nabi nahenmu semana isayat wahab rohku bagaskon beri madadiko mendu foto nang sahirang badau nabori humpayuruhu suku Manado Bin suku Maulang Bay Tambahin angkolang diaruhurmu mencalo diriku ulangi ataihan ulangi pursoha ongga dohina tadi baniuhu rebu angkolang diaruh rebu mencalo diriku ulangi ataihan ulangi pursoha ongga dohinan tadi baniuhu rebu ho hamdona setong baba suhurhi jadi duri bay aku laku hamdona setong baba suhurhi jadi duri bay aku laku iya duri bay aku laku mana tepuk tangannya iya terima kasih. Horas, selamat malam mata ganupan. Orang tua nami pakon hasaman nami ganup nama woso. Anduar sehat ganupan, nayon pakon nai rumah tene. Dia teh tuba. Sada lagu tembang ciptaan Pastor P. Angelo Purba inangku na bujur. Lang marnalong jahan lang dong manringisan say
Terbayang kau botol perjalanan tak naik colong hamba cari manisku baik perjalanan das madameni Doka mahita lang pajupa si hol tumbang manida tari luhan sangga pajupa ay lang sogon na somal BHP ham oh sayangku batu gambar salahku hijau doai lepaku masih melingkar ham landong nahurang pambainan hubamu batu gambar halani masih hitam marsirang masih mengeluhkan batu gambar botol. Jari manisku Adadananin das madameni Tari luhan Sanggang pajupa Ailang Sona somal EHPH salahku hijau doai lepaku masih mengengkar ham landong nahurang pambainan hubamu batu masih hitam marsirang masih mengeluhkan batu gambar botol Ya,
dia itu pa bani boto doli sumbayak. Memang genteng-genteng tuh mang nomor ke sumbayak konten. Setuju udah siam na dong Ijon atau nai rumah? Ya, Horas selamat morning Bapak Inang Haganupan nai rumah sonai agena adong studio. Memang situasi pandemi setahun malang boy kita pajupa secara langsung, tapi mudah-mudahan bornginon doding-doding Simalungun boy pada skon si holta. Teneh, nah itu kan? Ya, sada doding jadi single na baru keluar dari Yanci Sinaga. Langsung saja, sing boy musik. Penamar diingatkan lupa taki Ay namar gula doau Baybor ini Mitor teos do buhimu mangidah Pori nalepat pea Bayhagan lupan pambahenangki Maaf ko nau pulang besay diatin Bagas tumangdo holong kubamu Ay pitahan do haholongan Nahuarap kon makaholong iyaw Pongsuhur buseng rambu baaw Sing boy mo say holong ku botong Puri nalepa bea Bay hagang numpang pambahenangki Maaf ko nau ulang besay dingati Bagas tumangno holong ku bamu Ay pitahan do haholongan Nahuarap kon makaholong iyaw Pongsuhur buseng rambu baaw Sing boy mo say holong ku botong Ay pitahan do haholongan Nahuarap kon makaholong iyaw Pongsuhur buseng rambu baaw Sing boy mo say holong ku botong Angke pemosor dolok-doloki Go guru potik do bangmu botong Just bani ujung ni tanon Say tondo hami bagas uguruan Haholongan Haholongan dong yang ada di studio ataupun yang di rumah supaya semakin seru. Ya, jadi si holo namin kita apalagi banina doma merantau
sihol mula ku huta. Tapi nah bahenon halani pandemi ontene. Jadi ibon hanami lobe doding humbani lagi. Dari mulai Siantar sampai mana ini? Betul. Sampai mana kita batasnya? Parapat ya, Simalungun. Jadi langsung bani rekanku kakak Desi Boru Saragi, ase boyhu ya. Harus makala. On kalau nomor Simalungun ya. Lahong misir margalani pusi malungun Nobsang udah subangun purba marubun loku Punjai sindaraya loku suta batorang Manlego tuhu tata isi banda Desi Siapa sudah buah lopu suraya Setika runggu sardolo silibak kudang Pelaku harangkau lopu setiga ras Dan sidam manik pulaku siata Ijado makelo. Horas makela Horas samburu Horas tado si balu Horas maturang Horas aturang Horas maeda Horas foto Demahit apa coba Dia marja bentangan Malas tumang malur Besek mega Dia pita Doring di si malungun Dia pita manukor Gual homas Hey, Hai malam. Lahong misir margalani Pusi malungun Nobsang udah subangun purba Marubun loku Henjai sindaraya Lopu suka batorang Manlego tuhu tata isi banda Horas makela Horas samburu Horas tano si malu Horas maturang Horas aturang Horas maidang Horas foto Demahit apa juga Dia marja betangan Malas tumang malur Mesek mega Dia pita Doring di si malungun Dia pita manurtor Gual hormat Horas Simalungun. Terima kasih. Lanjut. Baik, sada lagu karya cipta abang nami Panca Irawan Saragi. Jadi bani kaha nami kaha Forkis Mayuk ditunggu kehadirannya ke depan. Iya. Halani Tibut. Baru petari dahau nak kenai kaha. Iya, tertohon kaha. Iya malah suhur. Hai tene masih masunon marsik ni panjaloan ku marsik ni sitaronon ni baru monina sing taluang namin bani rupa sing taluang namin bani gaya sopat hinan doang jadi idola sopat hinan doang jadi idola Hai lahina masih malang siat bodah mulang siat ajar mau bangku bayi
parjugul hatak kudotong sitang yokon halani banggaki jadi idola halani banggaki bayi masa muda malas hur sonari roh padosalan doma sopat terlambat ibahen himut nitibun jepah gunungan rekam masabun lepat langtar lepat ko tangis langtar tangis ko sodap di persatu kinan harapan tading kenangan soya jenges ni haposon non magat ni utungan soya jenges ni haposon non magat ni utungan iya malah suhur roh doha PKH Aisaut hudipa iya tertarho masih malang siat pudah mulang siat ajar mu bangku bayi boru modina jugul hudotong hopar jugul hatak kudotong sitang yokon halani banggaki jadi idola halani banggaki bayi basa budak saudari roh panosalan doma sopat terlambat ibahen himut nitibun jepah gunungan rekam masabun lupat langtar lupat kon tangis langtar tangis kon sodap di persatokinan harapan tading kenangan soya jenges ni haposo non magati utungan soya jenges ni haposo non magati utungan saudari roh panosalan doma sopat terlambat ibahen himut nitibut jepah gunungan rekam masabun lupat langtar lupat kon tangis langtar tangis kon sodap di persatokinan harapan tading kenangan soya jenges ni haposon non magati utungan soya jenges ni haposon non magati utungan Selanjutnya baru nami lagu Patunggung Simalungun ciptaan Bapak Erdiaman Sarai Purba.
gomos marahap agori si malungun nakaristen sonai homara muslim nasarado naman rogo buhuruta dikirong revolusi itano hatuan si tolusa bulan si lima saudoran kaiskon uhur subil naparnit tomban hitam amorsan naso buli maroti kopas marsi urupan arsi toguan ma riap ma bangsa muda mandilo ulang dong bemar pono nasali lang marmorga sir remban hutonga mulaku si malu marsud kon morgiani patunggu si malumu sir remban hutonga masani ma sonda mar harawan bolon patunggung si malu kon uhur subil napanit pembalita mamorsan naso buli maroti kopas marsi urupan marsi toguan ma riap ma ya. Lang marmorga sir romban mulaku si malu marsud kon morgiani patunggung si malumu sir romban masani masonda tahu se mar haroan bolo bangsa muda mandilo si malu maksud kon morgiani patunggung si malumun sir remban hutonga masani masonda
buka marharoan bolong Sarima sondano buka tau se marharoan bolong Ya, orang sobat Haganupan. So naik studio pakon naik rumah. Selamat berengin. Jadi John, Iwan nami ada instrumental, ay nama judul Kabar-Kabar Angin. Ay request Kela Maruli, Tamanik. Jadi lagu ciptaan di Bang Dama, nama sila lain. Ya selamat menikmati madah. Terima kasih buat jiwai-jiwai. Sabar dulu, sabar. Mau datang ini orang-orangnya. Buat Bapak Tua Porkis Mayung. Terima kasih juga buat Abang Anda Indra Siwayung, SPY Project.
share tene. Live streaming ton. Asih mampu tuh Haganupan. Wow, luar biasa. Mantap dasar ya. Mereka nutik seruling men tut nih dan songon tor-torai kan bain. Ayo dayok. Wow, luar biasa. Malah suhur, tepuk tangan lebih hubat Haganupan tene. Ya, malah suhur ternyata alat musik Simalungun juga tidak kalah dengan alat musik yang lain. Boydo menghibur hita, nai ijon pakon nai live streaming na siam Haganupan. Malah suhur. Terima kasih Mbak Hiskia na doma menghibur hita Haganupan. Jadi malah suhur Bapak Inang, doma buay nak kanai lagu-lagu Simalungun iputar hita, marhitei artis-artis Simalungun tetap do dukung hita. Jadi malah suhur marhitei marsi dukungan hita tetap Haganupan masyarakat Simalungun. Jadi malah suhur lambin maju ma tongon budaya Simalungun ta, lambin semangat mahuma seniman-seniman Simalungun ta ay membahen karya-karya baru khusus ni bani doding-doding Simalungun. Malah suhur perlebe atau nami terima kasih hubani nasyam Haganupan na doma mendukung acara ontene Lovely Holiday Patunggung Simalungun KP Dante dan Dapin SPY Project Martinus Hutasoit Anno Damanik Marken Damanik Bapak Dr. Eron Damanik Koti PBB Roseolan Lumban Gaul Porkis Mayup Ade Parnan Saragip Paner Damanik Jordiaman Purba Hengki Damanik Henry Damanik Sarpiani Damanik Warkop Tako Pakon Bayak KP malah suhur duani dukungan nasyam Haganupan Bapak Inang janah marhitei dong dohuma grup ni senandung Simalungun WhatsApp ipatupu hita dohuma nagabe tanda malas ni hurta ay man laho mendukung sada karya membahin sada sada lagu Simalungun nah ase viral tene. Jadi on kinari israhkon hanami ma marhitei dong haruan bolon grup ai tupuma sekitar 3.820.000.
Jadi malah suhur nagabe penanggung jawab ijon iserahkan hanami humbani Bapak Agus Erdiaman Purbatene. Malah suhur jadi humbani hita haganupan etah dukung hita sada karyaon ase lembin viral lagu na ciptahon holi Bapak Agus Erdiaman Purba dana onma nagabe partisipasi hita haganupan khusus nih humbani WhatsApp Senandung Simalungun. Jadi halani Bapak Agus Erdiaman Purba langroh bani panora Bornginon ase iwakilohon ma idilohan nami umbani niumbah ni Bapak Ai Alparo Purba janah na membereh konon isarah konon nami ma idilon hanami dengan hormat orang tua nami do mahadir ijon nadiut kuma marharon bolon ay ma Bapak Salmon Sinaga diar namin hasil serani ham Bapa ase membereh konon pati-patianta malas nihurta harwan bolonta pakon idampingi human nagabe ketua Senandung Simalungun tene Bapak Johan Berlin Damanik. Tadi idilon hanami ma Bapak Alparo Purba ijanak kenai. Iya. Jadi malah suhur Bapak inang dop kasi cara on kinari mardeideng do mahita ulang huja-huja jana hubani nasyam nasihol request lagu Simalungun ijon ma panorang ni tene. Jadi anggo nak kenai do ma lagu na memang isusun tim dan ijon anggodong na siol request boy do request hita jana anggodong na siol marmalas nihur boy do i-transfer bani nomor rekening na do matertera bani layar kaca anda tene jana boy konfirmasi hubani hanami Triadil Saragi pokon Silvia Sipayung anggodong malas nihur na siam iya jadi laper roh Bapak ay tene. Iya, halani lape dong mungkin iya malah suhur. Jadi halani keluar mungkin nak kenai abangai ase lanjut kon hita otika carata kinari mungkin isarah kon hita. Jadi bani artis haganupan idilon hanami ase marjoget melebih hita tene. Iya, ayo nasitong. Domaro, iya. Jadi dilon hanami ma, ujon ham. Ulang duh. Dong. Iya, dilon hanami humbani Bapak orang tua nami Bapak Salmon Sinaga ase namin hasil seran ham. Iya. Idampingi ketua pakon Bapak penanggung jawab menamin Bapak Maruli Damanik. Nagabe penanggung jawab ni acaron. Pakon ketua. Iya. Halani lang berani ketua John Berlin Damanik memberehkon pakon Bapak anggolang itang dihut penanggung jawab Bapak Maruli Damanik. Iya. Jadi on ma nagabe dong otik marharuan bolon hita bani grup ta. Jadi malah suhur. Andohar on memben jadi sada karya tene. Ban hita atap dong nasiul padas nasiam silakan. Jadi Dong Doizon sebagai pamala suhur tujuannya naidu hasa nah selambin mala suhur lambin semangat lambin berupaya untuk lebih bagus jadi on sebagai motivasi deson atak nasa dia pion nai patupu narame nyumbang lang marhiteon di bagal ni tapi memang ya untuk menyemangati mak jadi naimani nurhu saat nami kene lawe. Jadi ay saat nami selamat ma sambil berjuang untuk pakai Tuhan tambah Tuhan tong pasu-pasuna. Naimani nurhu terima kasih ma. Jadi iya malah suhur. Iya, boleh foto bersama sih tokin. Foto bersama tokin kela. Iya. Ase pertanggung jawaban bani grup. Bahasani do madas donasi ay tene. Iya. Malah suhur, tepuk tangan buat Taganupan. Iya, saya bangga. Iya, malah suhur. Ya, selamat ma, hubani orang tua nami, Bapak Agus Erdiaman, jadi andohar sada karya aiholi, boy viral hon hita riap tene, marharuan bolon hita, membangkitkan, memberikan semangat hubani kaum na sir makobaskon horja-horja nabadear khusus nih bani budaya Simalungun. Jadi malah suhur Bapak Inang, halani dong pepan orang ta ase menortor riap melebihi ta halani dong malakani siap mangan haganupan tapi tetap mematuhi protokol kesehatan tene. Iya, tetap pakai masker, tetap jaga jarak. Bani kakak
Desi, pakon Kak Yanci mungkin boy Europina siam hanami, pakon Bang Doli. Iya, Marsita Lasari lebih hita. Boy do huma manortor iya aha i tempat atap pen anggulang tahan boy do maju hulobe. Anggulang tahan i tempat tene. Iya, tapi tetap jaga jarak kita. Malasur. Hayo Bang Doli, Kak Yanci. Iya, humarin na siya maganupan orang tua nami, pakon hasaman-hasaman namin na rumah. Boy do humariap manortor hita tene. Iya, ase ulang tetap ilayar kaca. Boy do jongjong otik, janah isonon-sonon hon lobe badan, ase manortor riap malobe hita. Iya. Humarin na siya orang tua nami, khusus ni dong abang anda Indra Sipayung ijai. Halani biasaan iya lang tahan do ikursi. Siul hulobe datong iya, paling tidak menyawer, pakon manortor. Iya, jadi ijon makasempatan. Ase riak manortor hita. Umarin na siya orang tua nami, ulang segan-segan, on mapan orang ni. Sitala Sari. Iya, malah suhur. Ulang segan-segan nih. On mapan orang nih, manortor riak mahita. Umarin na siya, boy, ito pang ajak hanami, ase riak manortor. Hai, matangon. Jagia Umarin na siya, orang tua nami, keluarga besar, pertemu jana si Malungun. Boy, do maju na siya. Iya, riak manortor hita ganupan. Hai, matangon. Hehe. On madodi sitala sarida baya badi hutan isi balu nale ida side ide Panggi Herbin, maju, Panggi. Ayo, tulang nami, tulang Alexius. Pakon maganupan, Imas Kusu, maju. Ada nahi maya gendo Untuk Indonesia. lupa nabi. Hai matongo. Ayo, ayo. Bahit na siya pangundok ni na siya min. Buru si payung, maju, maju. Bang Iwan, maju. Iya. Hai, matangong. Mana suaranya? Himapsi, maju. Dimas Usu, maju. Piso muda piso kambing pikobu
kocak. Iya, sada lagu nari ase Martimus. Ase aha lang tanggung binomege. Ayo betul. Margoyang. Anak muda. Bulan-bulan aku tandai, oh abang ganteng abang sayangku, masih rambut paner lengwin, membainau naksir bambu, membainau hampir lupa diri, membainau hampir lupa diri. Desi, Ape di sonari hadungani bisir ham hunadao. asik. Hata manisku bakon gularmu lengkung bebentang aronku. Oh abang haholongan Sawet lagi. ijadohan baiduano. Bai malam minggu malam yang panjang. Hundul berbayang-bayang say hudingati mahagadupan kenangan manis beringin perjumpaan. Abang ganteng abang sumbayang, rumah hambai borgino, lalau terbaik baik maaf, oi parongmu abangku, oh abang, horongan, ijadohan, baik duano. Pokoknya Martimus. Ape di sonari hadongani bisir ham hunadao. Hata manisku bakon gularmu langgeng bebentang aronku. Oh abang haholongan ijadohan baiduano. Baik malam minggu, malam yang panjang, bundul terbayang-bayang, saya kuringati mahaganupan, kenangan manis beringin perjumpaan. Oh abang ganteng, abang sumbayang, rumah hambai borgino, lalap terbaik baik maaf, baik baromu abangku. Abang, horongan, ijadohan, baik duano. Terima kasih. Iya. Sada lagu Martondur. Hujakan hamnian boto boru purbaye, boru saragi damase hamba ila-ila, olong niatemu ma boru sinaga pos ni hurmuan, boru mani kulang hamlalap manggotili, bois ma auda boto boru girsange, sona hagat ni uhur
Hehe, bani artis-artis Martondur boy udah maju. Etarakan misirlah Omar Tondurda uhutana dohor hutopitau wai sangga homa ijai rondang di bitangda eta hujai marondang bitang biang cenges ijai anak poruda lomuk anggoi dohorida ortus kisah anggola Omar Morjada eta hujai marondang bitang ambiang Ujong kon hamnian boto boru Ursaragi damase hamba ila Posni hurmuan Kulang hamlalap manggotili Bois ma'auda boto boru girsange Sona hagat ni hurmu boru payung Kalau si hama Robert Hehe Cenges ijai anak poruda lomuk anggoi dohorida ortus kisah anggola Omar Horjada eta hujai marondang bitang ambia ujong konam diam botong boru purbae borsaragi damase hamba ila orang niat emuma boru sinaga posni hurmuai mar borma Orumani kulang hablalap manggotili Bois ma'audaw boto boru girsange Sona hagat ni hurmu boru payung Balo si hamau Balo si hamau Balo si hamau Wow, malah suhur, sada lagu Martondur. Iya, jadi salah sada lagu onpe baru ipopuler hon lewat cover nih lagu Martonduron oleh SPY Project ini. Nah, ibuan hon Juventus Purba, sonari viewers nih pedo lumayan malah suhur. Jadi umban hita haganupan masyarakat Simalungun, etah marsi dukungan, anggodong channel-channel nih masyarakat Simalungun, atape kaum muda, etah riap kita mensubscribe, like, share hubani hasoman-hasomanta. Asal lambin semangat kuman nama poso, membahen karya-karya baru untuk Simalungun. Jadi adong nakanay lagu napa duahon mungkin on duet pokon Kak Yanci tene. Bang Doli pokon Kak Yanci. Hita. Sada mahita. Nadua. Hurhin botong ailang bemubah pitah dobamu
nasong tanda barantai anggo siholan hambotong mangidah auto rimai dagam bari anggur hin botong ailang bemu ba pitahdo ubamu sadamai tanah dua masih anjuan anggoa dong nahura motong joli Sapan dia mahita masih tungguan naik malas tunggu masih tungguan tongtong hitana dua masih hola tin hon buto mapakiham nasong tanda padang tain anggo siholan hamboto mangidahau torimain dagambar hin anggur hin boto ai lang bemu ba pitahdo ubamu sadamai tanah dua masih anjuan anggoa dong nahura jauh sampan dia mahita bai si tarona sonai malas tunggu masih tungguan tongtong hitana dua hasih hola tunggu masih tungguan tongtong hitana dua hasih hola hasih hola hasih hola Ya itu Pak. Iya, malah ini. Ya, Benham lo beka sada lagu nomor judul LP. Permintaan nih Ketua Senandung Simalungun, Paman John Berlin Damanik. LP idingat hampe perjumpaan ta isir pangsi goda dohor hon merek raya Otik pelang husangka putus kuno hubungan ta gabe mata kas mau jolma nasung mahraga
Kopi Dante. Iya, selamat mencicipi hidangan dan domba isediahun panitia. Jumpa hitau se hula jauh si se balosmu pelase uhurhin lambin madote age ijang rage haladihang langmar holong niate. Lagu LP. Jadi halani dong penorang ta 4 menit nari. Jadi idulun hanami ma ubani Bapak Maruli Damanik, pokon Bapak John Berlin Damanik sebagai ketua penanggung jawab. Ben hita lobe hata terima kasih ta hubat ta haganupan terkhusus ubani nadoma mendukung hita ase paima lagu persirangan tene ida gambiri topi pasar kenari ubani haganupan artis ase idodingkon hita. Umbani ketua ma. Ketua John Berlin Damanik. Hayap kala. Sekedar ucapan terima kasih kumbani Senandung Simalungun ubani hita haganupan nadoma mendukung. Iya, terima kasih kepada seluruh hadirin yang datang pada malam hari ini dan seluruh penonton yang ada dimanapun berada. Dan terima kasih kepada semua talent Simalungun yang pada malam hari ini menghibur kita. Dan mohon maaf bagi yang belum kami undang talent-talent Simalungun. Mungkin waktu berikutnya mudah-mudahan kita akan berlanjut dengan Senandung Simalungun yang ke-6. Seharusnya tahun lalu Senandung Simalungun Internasional udah kami jadwalkan, cuma karena COVID kami undur dengan waktu nantinya yang tepat. Jadi mohon maaf kalau sesederhana ini kita lakukan untuk tahun ini. Dan ini yang ke-6. Kami panggilkan dulu Abang Anda di sana, Bang Maruli. Sebelum kita tutup ini Bang Maruli, sebelum kita tutup pada malam hari ini, sebelum kita menortor bersama, sepatah dua patah kata berkata-katalah Bang. Ya. Jadi mohon maaf sekali lagi kepada seniman yang tidak bisa kami tampilkan pada malam hari ini. Lain waktu kita akan pasti bersama. Jangan resah. Kami Senandung Simalungun untuk Anda. Mau deate, diate tupa. Horas, mejuah-juah. Jahobu, ahoy. Malah suhur. Jadi ayo mungkin kene mewakili tim Senandung Simalungun, maka tahun terima kasih. Ubani hita haganupan masyarakat Simalungun nadoma mendukung acara on. Malah suhur nadoma dihut gabe sponsor Lovely Holiday, SPE Project Patunggung Simalungun, Kopi Dante. Jadi pokon hita haganupan nandiut kumamar haruan bolon dan doma hadir bani penorang Bornginon.
Malasur ita haganupan, ijadong salah lepak kanami, membain acara on. Jadi malas ini hurmai hubat haganupan. Jadi nagabe lagu terakhir mungkin lagu persirangan mak. Idah Gambiri Topi Pasar. Jadi on malagu penutup hubat haganupan. Salam sehat Jorgit ita haganupan ijape hita Marianan khusus ni hubani nasiam nama kobas kon horja na bedear napatunggung hon si malungun ta eta tetap semangat. Wanita ganupan masyarakat Simalungun namanya sihon acara on. Terima kasih dia titupa hubani nasiam haganupan nadoma mendukung kemajuan ni seni budaya Simalungun dapat tunggunghon Simalungun ta. Jadi etah riap kita makobaskon Bapak Inang haganupan masyarakat Simalungun haganupan organisasi Simalungun etah sadama hita makobaskon dapat tunggunghon Simalungun taon. Baik pertua maujana Simalungun himapsi pakon himpunan masyarakat Simalungun, patunggung Simalungun, pakon haganupan organisasi Simalungun. Eta riap kita patunggung hon, marharon bolon mehita bani horja nama dear. Jadi andohar senandung Simalungun hadir kembali untuk nasiam haganupan untuk kita masyarakat. Bodoh
Ya, malah suhur Hubata Haganupan. Horas sabur-saburan Ibu Ani pinggan masuk. Horas Mahita Ganupan. Saitu hanta memasuk-masuk. Horas. Nagabe pengunjungi acara tahun Horas Konhita Toluhali. Horas, Horas, Horas. Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use.